Nasepte bungsom lali Paul le Barnabas ek Iconium a Judate synagogue a alut khom wa thu again zel uhi huchin Judate le Greek mi pi te tampi in leng ageng tata uhi himale ageng ta nuam lo Judate en zentel te lungsim atok tho wa unaute a hosak uhi huai ziakin topa a hang tak a thu gen in huai a sot sim a uhi aman chiam te na ale thillam dang te a khut wa hi sakin a he pina thu a thei sak zel hi himale khwa a mi pi te a kilang ta wa a hianin zurate agumwa a hianin sol tak te agumu hi zentel te le zurate a heu tu te u to pangkhom in sol tak te sim mo wai tak a bol a suang a den atup lai un amau ana theiwa likonia gamma listra le darbi le akim gam a atai mang uhi huai a tanchin hoi again zomzel uhi listra a Paul le Barnabas listra a hezo khukwa hiam atu a apian tung a pan hebai him a hi a he in apai ngei ke hi huai min Paul thugen angai hia a huan Paul in a engi gu a damna ding in ginna anei chi a thei a ongai takin na he in ding tang in a chi hi huan ama atom a he in apaita himi pi ten Paul thil hi mu un likonia pau in ongai takin mi hing mel pu in ikyang wa pathian te ahong suk ta u e achi u hi amauten Barnabas pen Jupiter achi wa Paul pen thugen pi pen a hi ziakin Hermes achi u hi huan Jupiter siampu khopi lut na a temple om in bong talte le pa khi gui limte kongpi a at hon toy a mi pi te to biak na ding in lat atumu hi himale asol tak Barnabas le Paul in huai aza kun apuan u abot ke kwa mi pi laka adingang lut wa aki ho u hi pute o hi ai thilte bangze ka hi na hi wa ko leng no ma au hindan to ki bang pu mi hing ka hi ve wale yai thil ginalo te na ki he san wa van le tuipi le asunga omteng teng bol pa pathian hing kyang a hong ki he ding un ki he na ding un tanchin hoi ka hon tun u hi pathian in nidang lai in nam chi amau lampi chiat zui aphal hi himale ama thei sakna omlo in akibol ke huchi in thil a hi hoi zel a van a kipan in vua tui a hon pia a nalung tang u nek ding le kipa na a hi dim gi ge a hi ke hiam achi u hi huchi in huai thu in mi pi ten amau te biak na ta ya gan ago ding u a kham zo te hi himale Antioch le Iconium le a Judami kwate hiam ahongwa mipi te a hem puk ta uhi huchi in aswang in Paul adeng wa si hi a agin tak ziak un khwa a kipan akai khia uhi himale nungzui te akim a adin lai un ahong tho a khwa a alut non ta hi huan azing in Barnabas to darbia apaita uhi Syria Antioch a kik non na huan huai khwa te kianga tanchin hoi a hilwa nungzui tampi abol nung un Listra Iconium le Antioch khwa a kik non uhi gim tampi thuakin pathian lalkam ilu ding a hi him a hi chi in inungzui te lungsim a hi kipua ginna a omgi ge ding in a han thon uhi huan saptuam pol ting a upa te ase sakwa an ngol kom in a athum hit un agin u topa kyanga akem sak zel uhi Pisidia gam aton suakwa Pamphylia gam atungu hi Perga a thu again hit un Atalia a ho sukuhi huai akipan in long in apot wa Antioch wa hong tung non ta uhi huai mun a hi tua thil hi ki hitsa u hi ding a unauten pathian he pi na a kem sak a sol khiak na u huan atun nung un asap tuam te samkhom wa pathian in amau te zang a athili te le zentel te a dia gin na kongkha ka hun sakdan a hil uhi huan nungzui te kyang a sot sim a om uhi